Kuki Inpi Manipur election 2022 ding hi Kuki Inpi elect assembly ke phatsan dung juyen speaker pain pun do na nejin election commission ho na pi do na nei tawin hele situng jui chun election committee in kan gong tu movin Inpi dan le mol tokitu win dan bu article number 9091 le in resolution number 3 dated 23 April 2022 dung juya bolding hi tia election commission in Inpi he nga hetsah na kan bol he I bol ti dan so hi a hele ake hengding lam kai so hele number 1 posu president pose hin Inpi pu ani na su general secretary hin athum na su finance secretary hin ali na su thang sam hin chang hi election bol di he aban kit sun hi le chi pi ding dan che hi le election nomination form hi dangka jana ti de hin form khana hi a ki hom na ding ni po che hi le 15 nia ki hom pan ding 20 ni san na hi la yong la ding submit jong bol ding part to 20 san hi ding le office hi Kuki in Imphal mona kim office a ki hong de hin jingka langpung soma pana nilha langpung nga sanai a form ve suiding mi ding he ani na chu scrutiny hi date 20 ni lagi bol ding hi nomination filing ki bol ho ju si hi scrutiny date 20 ni lagi bol ding hin ting le vote ha ni ding ni ko hi 22 ni le ki bol de that 22 June amon ding chu aki gel homin pha ki sa na chu hele KIC hall KIC complex tui bong surachanpur munai bol di hin ding le a timing ho chu le kha ki thot so ke din branch yo si tribes yo si information ki pesu ke din sa chu detail lai me yo si yaw so ke ding ta ne ani khoma ma le counting yong ding phone do na yong ding tiếng lệ cái thằng đó họ sẽ cái tiền nó này bài đi vậy thì sự hiện tin bạn cái tiếng lệ form mình su nga hiện security deposit de hiện presidential candidate họ đi ngã su security deposit hi rupees 10,000 non refundable đi general secretary hi sang nga yong su non refundable đi number 3 finance secretary ayong hi sang nga ma hin tin jong su non refundable hi ding number 4 hangsam ma yong hi rupees 5,000 ma yong su non refundable hi ding iti so hin asom lang ta election commission nei ngan si naw dung juya election commission committee thalenga kema chairman hi na kan phone hi details you about number of vote chan di jan yong le kha thona chung pa pu su ke de hi alhun na te ding khin ngai to ding hi ti su Kuki nam mi te hi nga tuni ha som lam ta kan phone do he ki pa e